iki biti n'ibishigabasha kugitanga iracara nyagiwe hana yani nota karanyisha ko gitanga wa Nimba Nimba abe yaruka ndagutume iruka umviriza genda kibiti giheja kwa kabura ngo ni kibiti cy'imyamba sawa urabe ko chaka kabisa nubwo gitaka sawa sawa wihute akanyota karanyije gitaka sawa Ndawe ko chaka kwanza ndagikimesha sanze kitaka bayansubiza Muraka Uja mudandaji ntabe ari Kwiko umudogo yatevye gabasha yatevye nkutiranishe asha yosiraka arama na yicaye kubera ndatestinga ntibatestinge testinga ndashiramo n'abakozi yosiraka yamudandaje no wa mbere ndazama kumumurangira azoza aramushorera mukwaka n'ubushirira yatevye nkutiranishe aje nashitse asha cyose urabona kujya nyine wabimbwiye kiraka n'urubeya ego asha ujya mudandaza rero ugize ngo ujya mudandaza no wa mbere uzoza uramushorera adandaza imyampi yaka uyu ko wakoze none jewe ntiwamugenzana icyaka yose nayipimye yose iraka atsa none yatse ujya urafite ubwenge bukora none ni wabigenzana icyaka none wacu yipima yose nari kumenya yuko cyaka gute ntayipimye ariko nawe papa uri kurandenganya none mbwiye ko cyaka cy'imyami tetwa wowe ufite ubwenge bukwiye wewe kijuju gusa Get right here, man. tamu maso Yesu. inyampe ndiona ikipima gute kumenya ko yakagute ayo wamgenza ni yawe